Tribunal Constitucional Pleno Chunka Kimsa Patampi, audiencia pública virtual Tajis Pijica Chiptin, Tawa, procesos de inconstitucionalidad, Hinayata Ju conflicto competencial Nishanchikmi, Hipaikusha, Botasja Kanampa. Llamkaitam hallarisqaku isqumpacha kimsa chunka tulmi punchauta, kay demanda nisqa mañakuywan. Expediente 0003-2020-PCC/TC yupaywan. Kaytam churasqa Municipalidad Distrital de San Isidro. Wak Ministerio de Transportes y Comunicaciones pa Contrampi. Kay apachikuita hatipanankupa. Reglamento Especial de Habilitación Urbana y Edificación nisqata. Chaynallataq tawa procesos de inconstitucionalidad sutiyuq botanapaq hipaykusqa. Audienciapi magistradukuna uyarisqaku abogadukunapa willakusqanta. Queja churaq runapata hinallataq queja harkakuq runapata. Chaypim sinchita tapusqaku allin chaninwan mayhinmanpas sayarinankupaq.